Waka ya mnaija na masikini ikao ziuji sanrondo kabisa. Jimnaija naola hahunda yemaha ya ukana jende likoli. Shatsi ndongo ikao zikahu mkinishi haukana mzewahe hafariki dunia. Na mzazahe umru masikini ndonondo kabisa. Jimnaija naola hakana wanashawahe wararu. Haina usiku botasi mnaija naola hadubala wanamikate. Yendaye huziza mzazahe. Hujingoni mwele dirisha la holikoli la huwa na zioni wanamwashe mabani hae. Mengoni mausi kubanji ya fundi ho klasini. Fundi ikao jeuri ya Mwenyezi Mungu nonoro kabisa. Yufanya haina zofanya ilia ridhishe ye jalla jalal. Hapani ya babu ala bambu la himna shioni ikao. Ngujo shinda ya jibu le suala ikao. Ngujo kawa uzisa. Wanazioni wala wansi pia kabati mru ya shinda ya juwale jawabu. Ye fundi ola haduona mnaija na ikao hakobo wansi bingoni mwele dirisha. Ngutongo uweze mna hito ni mna mhone mbokana dami bofundi. Ye fundi ola hampara hanjoli koli. Ye mnaija na ola le jawabu la hahe lija la kweli. Ye fundi ola harenge azma ya ukana. Ya mrenge udhamana ya domle viye kolaji. Na haina mbanongo ikawi husiana holi koli. Hadunga na ndaina hende haone direkteri. Hamfuaria ilia kubali mnaija na ola. Ye direkteri ola bismillah mashallah. Dondizo hakubali mnaija na ola. Wadunga na vala wende ho hao. Hende hati hadisi hambia mzazahe. Mzazahe havibre. Hashukuria ndonondo kabisa. Ye fundi ola haruhaba la hendeza. Zima mengoni mwana shawahi mnaija na ola. Yede andi soho bali wana mikate ndo botasi modingoni mwele dirishalla. Yendaye huziza mzazahe ili wajoshinda wahundera sio ya usiku wale. Ye mnaija na ola haka juma henda likoli bala. Hatimizi ze klasi za hambwane. Nae hatodo shindo wanazioni wansi pia. Yede hatodo jawa mando. Hataji hatimizi ze klasi za juu. Deheli latien hatoka udo piko wanazioni wansi pia ye jawa mando. Ye fundi ola ikao. Yede ya mrenge wa udhamana. Hapashia wanda harumansi nyendwa jina. Haka henda yafanyi haziho. Hawu ya tano wakati uo mjini haimnaija na ola. Kabwa jaka ya ndongoza telefoni. Hau ndongoza interneti asulan. Yabu ya mawasudiano ya hao ya katana kwa jaka ujulana hata mbahabari itoka uyonsi. Wafiri mahakume na mili wala fundi harejei. Yeti huyabili na ye urejei hafanya msafara hende harumo mjula. Yende ya juwe familia yende ya wajue mbahabari. Wende wa mambia ukana wao waroha hunu rangu hale ndonondo kabisa. Na karsuwa juwa hata mbahabari. Ye fundi ola hanjia hamu ndonondo kabisa. Ye banu mimi ufayaji hata njoka ushindani wa Parise. Ye babanu ngwa ona muo. Ye babanu ngwa haruma furaha. Ye babanu ngwa haruma tabu. Mbaba hanjia hamu namna ya ajabu. Mbaba ngehama hataliwa ni mwana ya zaya. Ngehama vala hataliwa ni mru wa hefamia hae. Ye roho nge paria unge vuwa mro namna ya ajabu. Badi ujisa mrikawe na roho njema. Mengoni mausi kuyefundi ola hajisi ukana. Ngena nroso za peu hombani. Hadugana da inamzima harumo wanahahe. Wende hola pitali. Wende wakansi ngwalinda uye tabibu ya jiangalie ola mbaba. Heze nroso za peu ya kauzi hisi. Wakansi vala waone tabibu manamshe. Ngevala ngutongo urubule mbaba ule mato. Hamkaza ye mato namna ya ajabu. Ngehama ola mrikangwa ngalotele. Yola mwana hausa mbaba bomba. Yemro lango mjuo. Asha asulani ntumjua. Wala mtuona hata alama za mrikao tiparumona. Si hali harambiyo hajahanjia mbaba hamjia nronro kabisa. Na ulila na zililo hasiri mbaba nronro kabisa. Mbaba nguno mastanjabu. Wandu wakabala wansi pia ngwafikiri ukana. Olando la mbaba wahitu abibu mwana mshola. Mbaba nguno mastanjabu nronro kabisa. Yetu abibu ola mbio kana bomba. Ye kutuneshelea. Mbaba mwambia ukana mtuneshelea hata asula nubo mwana hangu. Ye kutuona hata suraya za mrika parumwana bombaba. Mtuona suraya za mruna parumwana bomwana hangu. Bomba hata nangaliendo. Mbaba mbio kana boma. Badi ntuhurambu wagono. Kana ngami mrumbu haza tatami satike yanvi. Ye wendo mdo hulimando ni Mwenyezi Mungu. Mimi ndo lamna mwana hoya dohuzaye mikate. Mimi ndo lamna mwana hoya ikao ya dohuze mikate. Hodingoni mwele dirisha la heli koli waka udoso mesa. Mimi ndo lamna ijana waka ya sibabu ya njia holi koli. Mimi ndo lamna ijana ikao huturuko mshahara wahaho nili ya some. Mimi ndo lamna ijana ikao hasibabu de roho njema yaho na ubinadamu waho hawaswili vanu ya waswili. Mimi ndo lamna ijana ikao hukaya sibabu harede hado tabibu mhu wa hela pitalinu. Mimi ndo lamna ijana ikao hufua sibabu
sababu ndaye mimi dola mnaijana ikao hasibabu deze baraka za Mwenyezi Mungu nane roho njema ya hao hatoa yefamia hahe haruma wa unaika wakahuyenshi mimi dola mnaijana ikao umnyongole roho ya hao ikaha maola de mwana wazaya mimi dola mnaijana ikao yekati de roho njema ya hao kajajoka waswili banu ya waswili mimi dola mnaijana ikao hasibabu ya Mwenyezi Mungu nane roho njema ya hao hawaswili banu ya waswili mimi dola mnaijana ikao zo haramu kana ya shinde ya huliveze njema za hao mimi dola mna mwana ya dohuze mikate hodingoni mwele dirisha la holi kolibo mbaba mimi dola mnaijana ikao umbali ya wendo wa direkteri wende umambia ukana ngowanzo umrenge udhamana neili ya some mimi dola mnaijana wende wambia mzaza heukana rangu leo mimi dena mrengo udhamana wahinga mjo mangalia hata ya some mimi dola mnaijana ikao hakaya juma uhombela dua njema hawu ya kana yode manongo ya kaushida imeliki shevo ya tuka uju wangu fanyoje mimi dola mnaijana ikao nge tayari ya hufainyi haina ujoka uzitahabu mbaba ye mbaba wala bahaji urukana ngutongo ulila namna ya ajabu katua mini zilaika ungu ishio mba wallahi min jahudi waza na mitika juma uhombela dua njema za khairi haurumia hadisi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yamba ukana man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu ujomrendani zema na mumnike bambu fa in tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu jeka kamsina shahumnika na mwombe dua hata mhisi ukana mumnika bambu na minga mjobo mbaba nsina ndongo njo parushinda ni hufaini harumu hayatiunu njoshinda niliveze njema za hao mbaba yembaba ola zenroso ne zehamu ne zehuzuni za huwade wakanizo zihiukazo nzipia katsuzi hizi ngejuma ushukuri ya jalla jalaka alhamdulillahi rabbil alamin abu Mwenyezi Mungu yakana hunjelia unibabahati ya ukana tirende mrisilamu zema hata wasuliba hanu hamada banu yefundi mwana mshaula hamla likabala ndaene mwanahe wende hodahoni hula ende hambia mama ukana waindwe la mbaba ikao yede yakaya sibabu rawaswili banu rawaswili waindwe la mbaba ikao wausikila ya hima hauni rengeze dhamana ili nsome waindwe la mbaba ikao hasibabu de roho njema ya hahe na ubinadamu wa hahe riwaswili banu rawaswili yemzazeola bahe havibre kwa suju wangu wafanya oje wamrenge mrengo ikao mbaba wae hadojone la haya yembaba ola hawashukuria ndono kabisa wote pia haina mrubala ngeharuma furaha na raha na nandabo Mwenyezi Mungu ya wababahati ya watsanganya wazima hamba kweli ye mwenye hamba ukana ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqa izo mloni izo ngazi jouhisa shaye zilona Mungu izode zijoubakiza daima ana najiziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun na singari joulibo wandu ikao wasubiri ya ze ajiri za hao haundo rahani zo wakaufanya angalie mwana mshewe enamna ya subiria ya kaya juma uhifadhi ze haki za Jalla Jalal angalie ne familia enamna ya subiria wakauyenshi haruma taabu na mashaka shawa subiria wakaya juma urengaze asbabu na utawakali Jalla Jalal mzaze kaja kawona haya hurume mwana ende huze wana mikate ili waji wahunde kuti ya usiku ne watende wamie hamba kweli ye mwenye hamba ukana man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah haini ujofanya amali njema reka mwanamshe na islamu amini bahinga rijohumni kama isha mema harumu hayati uno lanajziyannahum
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ritena riwali beze ajiri zao haundo rahani zo wakaufanya. Na mwangalie famino namna ya hifadhi za haki za Mwenyezi Mungu, namna wakauri yale bala Mwenyezi Mungu, namna wakaufanya haina zofanya ili wajitengeleze karibu na Mwenyezi Mungu. Muone Mwenyezi Mungu hawapulia mru mwema, hajahaka ya sababu mnai mwanaola hendeli koli. Mwenyezi Mungu hawafikishe mnai mwanaola, ye mwanaola hajao hawatoa harumaze tabu ne mashaka ikao wakauzienshi. Ya umma boma isbiri subiri ya bomama fa anti taqulina alhaq, haukana wewe bomama ngwamboze kweli. Ya umma boma isbiri subiri ya bomama waquli lahu rabbi wa rabbuka huwa Allah, umwambie ukana ye Mungu wangu ne Mungu wao huwa Allah. Msukaji wa hemana wa Firaun zimrumaha hakaya karibu na Firaun, zimrumaha Firaun hamtoa ulimwenguni baada ya ukana hadhahirisha wa usilamu wa hahe, zimrumshahe kaja kausubuti ya benua wa usilamu wa hahe, hauri ya ezajiria ya mrumahe zitojazi mjihiria nano wanaziwa na watiti ya kaya ndae nao, zimrumshahe ola haka ufanya hazi hodahoni haha Firaun, jeyede akahangalia ye mwana wa Firaun, jede ya kaudomsu kazenyile za hahe, mengoni mausiku ye mwana mshola hakansi balangusu ye mwana wa Firaun, yempenya imshindi idangu hao bonsi hanyamangu rengo yempenya bismillah. Bahe mwana wa Firaun hamba ukana abi mbaba hangu, bahe mwana mshawisilamu la haheya usiundonondo kabisa kaja shinda ya subiri, amwambia ukana la bal rabbi wa rabbuk, ashade mgua hangu ne mgua hao, wa rabbu abiki ne mgua mbaba hao. Je mwana Firaun la haheya usiundonondo kabisa harambio ende hambia mbaba heukana wala mwanamshola ukufanya hazoda honi kwa unisuka nguabudi yomru yekatsinda webo mbaba. Firaun haheya usiundonondo kabisa usiu namna ajabu nandabu yaukana mruwa hazi ya mrenga harumale dahola hahe hasubuti haka wabudi yomru yekatsindae amrisha le jeshi lendeli renge mwanamshola hajabala. Firaun hajamu saukana marrabbuk yemguwa hondo je mwanamshola hamba ukana rabbi wa rabbuka Allah, je mguwa hangu ne mguwa hao wa Allah. Firaun hamrisha le jeshi la hahe lendeli rengo wana wararuwala waja harumale fuku liko hadhibula wa wanro. Je Firaun ulhamambia ukana je kakujareje wakubali ukana mimi de Mungu ngamjo hutowa ulemengu ni hamade namna natowa ye mruma hao na wengo ukana mikado fanya beti zizonko hamba miurenda ngonjua ndonoro kabisa mina tura utowa ye mruma hao ulemengu ni na kaufanya hazi wazimanda mina ikadhalika wewe. Je mwana mshaola hamba ukana nehinehi. Firaun hamrisha le jeshi la wakaza babwa la dishe la nyungu bala la mafura ya mro hamambia ukana yeka kujareje idingoni ngamjorengo wana waoni wati harube mafura yanu. Firaun hamuzi saukana man rabbuk yemgua hodo faqalat ye mwana mshaola hajibu ukana rabbi wa rabbuka huwa Allah, yemgua hangu ne mgua hao huwa Allah. Firaun hahe usiundono kabisa man rabbuk yemgua hodo je mwana mshaola hajibu kana batina uhara rabbi wa rabbuka huwa Allah, yemgua hangu ne mgua hao huwa Allah. Firaun haamrisha le jeshi warenge ye mwana mhuola wende wamtia haruma ye mafura ya mroyala namuwe na utitia bala hata hala wa ulemenguni na mzaza henge bala ngumangalio alive. Firaun hamambia ukana je kuture jeidi ngoni wavukisho wana waili wa wabaki, je kuture jeidi ngoni wakubali ukana mimi Allah ne wavukisho wana waili wabaki wao warudi tena wavukishe nafsa mmoja hao. Zimzaze wala hamba ukana nehinehi kaja kubali ya jeidi ngoni ya kufuru ye jalla jalal. Firaun haamrisha le jeshi lendeli renge mwana wapili tena wamsengeleza karibu nele dishe la hema fura ya mroyala hautise mwana mshola ukana marrabbuk yemgua hondo faqalat mwana mshola hajibu ukana rabbi wa rabbuka huwa Allah, yemgua hangu ne mgua hao wa Allah. Firaun hamu
hamuza ukana marabuk ya mshangaze je Mungu wahondo ye mwana mshaula hajibu kana rabbi wa rabbuka huwa Allah je Mungu wangu ni Mungu wao huwa Allah. Firaun haamrisha le jeshi warenge mwana wa biliola wende wamtia harume mafura ya mroyala hakabala hende shadara hata na mzaza yona al live yakakisha demna mwana mtiti mjoka na mwana mtiti mzaze yohanzoka na irumbi hosoni mairahano wana wansipia na mwana mtiti kao hakau hamsiwa jemna mwanao la mzazahe hakau mwanza namna ya ajabu mzazahe je mahaba yonsipia ya shimia hosoni mwemna mwana mtiti ola mzazahe nsujuwa ni msifie je namna ya kaya hahimi ngutongo ulila noro hamatoze Firaun hamwambia ukana ye kuture jeidingo nene wavukisha roho ya hao je kuture jeidingo nene wavukisha mna mwana mtiti wa hao huo je mzazeola havibre je mzazeola hahumiwa noro kabisa ngutongo angale mna mwanaola na uroha matoze namna ya ajabu je jalla jalalu utanazimshinda waja ile mna mwanaola wasi wa haibale mna mwanaola harongoa kabati mru ya ishiale jila hemna mwanaola ekati mzazahe ambia mzazahe ukana ya umma haboma la takhafi utike mharabu mama fa anti taqulina alhaq haukana wewe bomama ngwambweze kweli ya umma haboma isbiri ya bomama fa anti taqulina alhaq haukana wewe bomama ngwambweze kweli ya umma haboma isbiri ya bomama waquli lahu rabbi wa rabbuka huwa Allah umwambie ukana ye Mungu wangu ne Mungu wao huwa Allah au kana ya adhabu ya dunia bomama umna adhabu mtite para porone henswa kiyama bomama simzaze wala hanjia mvundo kabisa Firaun hamuza ukana marabbuk ye Mungu wao ndo na humshangaza ye mzaze wala hajibu kana rabbi wa rabbuka huwa Allah je Mungu wangu ne Mungu wao huwa Allah. Firaun haamrisha le jeshi warenge mna mwana mtiti ola wamtia harume mafura ya mroyala hatitia na mubala hatahala wa ulemenguni na mzaza henge bala ngutongo humona alive. Firaun haamrisha le jeshi litengeza mzaza ola karibu ne mafura ya mroyala hamuzisa ukana man rabbuk ye Mungu wa hondo je mzaza ola hamwambia ukana rabbi wa rabbuka huwa Allah je Mungu wangu ne Mungu wao huwa Allah man rabbuk ye Mungu wa hondo faqalat hajibu kana rabbi wa rabbuka huwa Allah je Mungu wangu ne Mungu wao huwa Allah. Firaun haamrisha ye mzaze ola ngwa mrenga wanze wa mtaharume mafura ya mroyala je mzaze ola mwambia ukana himamba virangu bo Firaun bangamina haja nanzoni hutahayo. Firaun hamuza ukana ye haja ulo nyohinde je mzaze ola mwambia ukana ngamuhutaho urenge ye ziba za hangu ne ziba za wana hangu uzitanganye uzidzihevo hanu bwazima. Firaun hamjibu kana kabati problemu yo haki ya hahobo asiju ndizo Firaun haamrisha le jeshi limtia harume mafura mroyala je mzaze ola hende shadara rairo wana hahe wonsi pia ikawa mtume sallallahu alayhi wasallam hakaenda harume Isra wal Mi'raj adungana daina Jibril alayhi salam wabirhula mahalani ikawa yeziba za hemu msukaji wa hema na Firaun no wana hahe ziziwa hula haishia mavushe mema ndono kabisha mavushe ikawa bismillah masha Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisa Jibril kana elevushe lino Jibril hamjibu kana ilode levushe la hemsukaji wa hema na wa Firaun deno wana wahahe. Mtume sallallahu alayhi wasallam hamusa ukana warende Jibril hatie hadisi hamwambia inore mwambia oni bano zinuzo nsipia bano yemrumshe wa Firaun Asia hakaya hasilimu bahe shahadziho usilamu shaholiho haone namna ye mwananya wa kiislamu ya torturewa kajasubiria habenwa wa usilamu wa hahe. Firaun hazidi uheya ujufumo rahane namna ya kaya heya ujufumo katuamini zila ikaungu zione hazisha na dokana yemrumshe wa hahe hasubuti hasilimu nae haone namna ya lojuma utoa wandu ulemenguni. Firaun yeye hakao hanza Asia namna ya ajabu ende hamrumia mzaza ukana kwende wambie mwana hao ya rejeidi ngoni kwende ambie mwana hao ya kubaluka na mide mgunso jati mtoa ulemenguni banguone namna nsogoto wandu ulemenguni. Mzaze wa Asia hende hambia Asia ukana ya kufuru Mungu ya rejeidi ngoni ya ili ya hifadhi nafsa moya hae Asia hamba ukana la rabbi wa rabbuki wa rabbuhu huwa Allah je Mungu wangu ne Mungu wao bomama ne Mungu hae huwa Allah. Firaun haamrisha le jeshi lende lirenge Asia lija waka umanza ndondo kabisa na mwangalie namna ya muadhibu kaja mtia haruma mafura mrohilla ye goya kanzima ya lawa ulemenguni kadunzi
nzima shahaka ya juma humtortule moralma haende amrisha le jeshi wa mrenge wa mfungo emihono wa mcharaza ne mindu la Firaun hambia asiyaukana man rabbuk yemgwa hondo asiyahajibukana rabbi wa rabbuka huwa Allah yemgwa hangu ne mgwa hao huwa Allah. Firaun wakaya juma humtortire moral mahillata ili asiya ya rejeidi ngoni yode manatuka hamtoa ulemengoni egwaya kanzima haka juma umwane sautungu namna ya ajabu haka juma umwane sautungu wa moralma namna ya ajabu no wanru alovala wansi pia ngatungo uangalia ili asiya ya rejeidi ngoni ya kubali ukana yeyede Mungu asiya izo ya zingara hazingara nge juma umwambia ukana rabbi wa rabbuka huwa Allah Mungu wa hangu ne Mungu wa hao huwa Allah. Firaun nge juma utorture yemrumshahe ola na umusa ukana marabbuk yemgu wa hondo yemrumshahe ngutongo ujibu rabbi wa rabbuka huwa Allah Mungu wa hangu ne Mungu wa hao huwa Allah. Na Firaun bahaina wakati ya jibu namna ila ngutongo umonesa utongo rahana ula umonesa asiya ngutongo usubiria neze dule rizila ni adhabu ila yonsi pia. Firaun ngutorudi tena yemreja ukana Firaun jei haka hanza asiya nrondo kabisa jode mana yegwa chukanzima ya chuka mtaharuma mafura hella hafunka donzima shangu mmono ukana ngumtorture namna ila bahenda ngutojolejea yavukishe roho ya hae. Firaun nge juma umusa ukana na humtaitiso marabbuk yemgwa hondo asiya nge juma ujibu ukana rabbi wa rabbuka huwa Allah yemgwa hangu ne mgwa huwa Allah. Na Firaun yemonesa utungu rahana ula asiya haombo dua ukana Mwenyezi Mungu ya mwashie jumba haruma zembevo za hae rabbi binili baitan indaka fil janna Mwenyezi Mungu ni washie jumba haruma zembevo za hao ye jalla jalali kauye na irumbi hosoni matu rahanu arizaya hajailia asiya habuliwa yembevo hayona live amkubale dua ya hae hamonesa le jumba ya mwashie haruma zembevo za hae asiya hajiundu ya tongo utehana ufumbaria ba Firaun hamba ukana yenga mwona ujufumo wa hemrumshahangu yenga mwona wakana kweli waikati mwema ya akili ngasi juma humtortire moral mana humonesa adhabu na humtabisha namna ajabu badala ya ukana yalilishange juma uteha Mwenyezi Mungu hatamani yeshiumbesha hae. Firaun haamrisha ukatila yegoi kanzima wa mtoa ulemenguni ajajua ukana bale mana asiya kautenda ya ukana Mwenyezi Mungu hamkubali dua ya hae habuliwa yembebu an live jau hayono ukana Mwenyezi Mungu hamkubali dua ya hae haonesiwa hoba hanu ya joka henda ilade mana ikao yeye haka ufumbari hapa he Firaun ngono kana kweli wa imjufumo ai ngasi juma humtorture bahengu teho. Firaun wakati haamrisha le jeshi la haye gwai kanzima bado wanruwa hale wakana imani banu hamada banu harumu silamu mrujo ukufuru hanyonyima ngawe na shua yango kufuru hanyonyima uvukishe roho ya hao uvukishe no wana wa hao yango ansuime wende wa hundeze radhi za hejalla jalali yewondo biye mzaze ikawe kabala hanri hakaya ye plasi ya himsukaji wa hemana wa Firaun ya jono wana hahe watula uharuma majungu ya mafura ya mro wetitia wahafana muona ibala yaona ukana kakarejeidi ngoni ya kubali ya kufuru hanyonyima au kana Mwenyezi Mungu ngujwe kaurengezilo homoni au kana bana madabanu yokabati problem usilamu wewe ngazi kurejewe yango kufuru hanyonyima ukubali ukana yeye Mungu ngokubali ukana yeye Mungu hanyonyima shatido haramu imani yao nomuo wa hao ukubali uvukishe roho yao zongazi kurejewe yango tamani utola ulemenguni wende waoneze mbevo za hejalla jalal yango tamani bahanu hamanda abo utamani wende wa parsio zenjema hizo ikawe jalla jalal handishia zewondo yemru makatia na joturu kubana mandabo si warika usikarla hamba ukana muujisa wallahu wanru maislamu wanru wema walo makaburiniho wa ujuma uomba dua ukana yekia ibeze ihime yode neema wayona ho kaburiniho tibai tena wabuli wangwa na uyembebo ho mahala ni wajoka henda halafu ngodongo uomba dua ukana yekia ihime ili waje wende haruma zembevo za hejalla jalal sasi singa si juma hamba ukana muujisa sonsi pia ridiwaza ukana banu hunu sonsi pia rikaubiranzia sonsi pia karsu aminu kana ngarjo kaula wa ulemenguni karsu aminu kana mauditi ya kiyama kabati mfote na bahi yango kwa armamro jahannama mahana zihi ataina mahaujo kautola yango bakishu yabu batina mfo yango wendo mbeboni yabu kabati mfote na sonsi pia kabati mrufikiri bahano madabo sanga si ujuma hamba ukana muujisa shade kamrungu hifadhi mipaka ya hejalla jalal sheka
ruha hafili hane dunia inu katutuma njema gujo kaya mengon mwonri kaungwa ho kaburini ho wabuliwa wa mra jahannama ngwa na live jao ngwa dogo uomba Mwenyezi Mungu kana yekia maiti hime jode namna wabuliwa wa mra jahannama wawona ukana haho huladio mjoka henda haba hayu ho kaburini ho mna hanga jamba ukana mna adhabu para pora henzo kiyama alafu shaitiso namna wabuliwa waona wa mra jahannama ukana ulado umlindaoni wa ujuma amba ukana Mwenyezi Mungu yatihimi senso kiyama ishode shaitiso shahumro wa jahannama wabuliwa waona ukana ulado walindao ulado mzaza hao na rikomate za himrumsha wa Firaun nado ukana waiti mwanamshe simple we mrumshe wa mfaume abonyinga mjokana buhakawiye shaharma mavila abonga mjokana dhahabu telele na Firaun hakahumgate hakaumanza namna ajabu haina yakauta hazo telele nebutongo uona ukana dunia inu ndugu bakishihunu hata nsundai nguturuko uhayati unu basi na nabyo kana ngena imani ngukubalukana uhayati wako elindi horendao nguaminukana zenema ziliho duniani hunu izoti nema ikanga zijoka uparo kumia zenema zambeboni nguaminukana mbruna kane mali hata lola ni waziri lola ni guverneri lola ni prezida lola ni mru hata na hugate hata shaizo nrabu kuja parokana furaha ya daima uhayati hudu pia mashaka mabade problemu za mapesa malene pia kule kuna uparokana furaha ya daima harumo uhayati hunu shaingu aminukana furaha ya daima watu joka uparokana hamu jode furaha ya mbewoni jode furaha ya daima shazonze pia ngabjokana mrunake prezida mrunakane wandu washewane mrunakane neema hata harumo uhayati hunu izonrabo kapati mru aparokana furaha ya daima furaha mastere ya daima yaunga ubeboni sharumo uhayati hunu izonrongo zanrabo kapati mastere ya daima ngojo jua uwana mrabale baba la katikati ngena mavila bala ijo mkinisha wala ukana ulange na problemu shiwina jana ulange na malene ho banki wala bombaba ulangu ye sharumo uhayati ka wewe kutujwe namna yeshi sai namna umwanao ye magari yala ne mavila lango fikiru kana Allah wallahi ngabu usiku sikaya ho likoli tikausomesa alafu de directeur wode mu de directeur wa holikoli ngena baba la katikati ni sani petroli lode magari hapa baba kuyala wode mudiro alafu hajani mgamu klasini balanga hajani para janabia ukana kabo bufu ni pater janabu hata mwezi ujohufa reljeza kikatwari ya peprezo zile shikomore yela ngata anambia ukana ngonzo idate mafura yani sisi namna sisi rimona ukambola de mudiro abungulipo mshahara ikawo nguo triple baina mishahara hatu na baba la katikati wallahi haja kama nambia nimpate reljana idate ba mafura joyo henza huda ho ngo parsumru harmo hayati unu bombaba ngeta yari yarawi yalawe ule minguni raire dhul arhami ne atijushie hiri ngeta yari yalawe ule minguni raire dhul arhami ne atiwe position ya hazi ngeta yari yalawe ule minguni raire dhul arhami ya hayonse pia hasibabu mapesa na wetunda ukana ule mrika ngena mapesa hata katujwe ya rendeje shagi unokana Mwenyezi Mungu kajamnika utajiri wa umakini furoho ujoka tayari haina ziumba zijihiri na zijihiri balondo ukana ule mrola ulange internationali ngujili hano ngena mapesa mavila mbego pishu inajeneka haina pleasure ya hatunubaisho nguza kwa mvio hajushinda ya ihule shange tayari ya lawe ule menguni nge tayari ya dhul arhami tola ule menguni ni abakisha harumamba pozisio ikaungarjo ukana sonze pia haina mrogu jozisio wa masuala shihu inajana kapati mrufikirie taka yaandaliwa yemrika unge haruma mipaka ya Mwenyezi Mungu wa ihorenda kapati mruze fikiri sasonze pia mrungu fikiro uhayati unu na subhanallah mrungu joka utola ule menguni hasibabu mapesa hasibabu pozisio ya hazi abo masikini zemalizo ukangofu hasibabu ndizo hauje pozisio hiyo wesa ho kaburini ho kuna kauzibala uso kaburini honda wena wa msiba juma wa msiba dokana ngojo uzisiwa masuala shiwina jana heze amalizo nezo ndongo hizo zonze pia nezo ndongo zilaije nezo ndongo ikazika ya ajali hutola ule menguni hulawa wanruna malaini wala wa ule menguni huzirataro muhati unu ngojo kahuzisi wazo masikini ngojo kauzirumia dua haruma uhayati unu halafu daima naritoka juma udomba Mwenyezi Mungu yaribe utajiri wa ukinaifu Mwenyezi Mungu yaribe utajiri wa ukinaifu rikinaena haina mbabi Mwenyezi Mungu ya jorinika Mungu yaribe imani ya umwanza na ukina ya haina mbabi Mungu ya jorinika rabila ukana mru hamakadhu bobangoni kiyama ngujo uzisiwa masuala hata ngujo uzisiwa masuala hata ngujo uzisiwa masuala shiwina jana ngujo babandrewa na masuala hata ngujo tamani ukana hema sikini kanja hukumu baina ya wanru waili hema sikini kanja nikiwa wanru
mru ili ni wajuje ni wahukumu jode namna ya juba bandri wa masuala shihwina jana hosoni mwa jalla jalal wabangweni kiyama hosoni mwa umma saido zonti pia uzifikiri wa uwanro wa shashi sasonti pia renge dunia ino ritendeza udusoni ngasi jumuhamba ukana muujisa Mwenyezi Mungu na riveye imani ya babwe mwana mshewoi Mwenyezi Mungu ya rejeili ya rodoanza ye mbebo ya hejalla jalale rahana dunia ino Mwenyezi Mungu ya rejeili ya ridorithi ni kadhane kuduro ya hejalla jalale buwasiju Yombuda Mwenyezi Mungu ya mremao ni duniani mjouji kome ya maruhe na haina zina ikauzi ujihiri yabo na hani ajali nga msongo hanyisiziwa sawa ndani yao mzaze wa mzirengo haka ufanya hazi ya serikali ye mzaze ola kajakana za kahumhafilisha ye katside mbaiza zindu ikao ye uzibali ya henda hazini votasi nane mba hazi ya hae khaswa tandabu ya ukane mrumahe haka uyenshi harumadaula nyindwa jina zinu zikaya sibabu ye mzaze ola haplane imra mararuwa hahe raili na ye mnaijana ye mzaze ola mzaze ikao ye hanza mzirengo ndonondo kabisa mzaze ikao ye kajie fasiri ya mzaze ikao Mwenyezi Mungu naripuene sharisha hahe heze baraka za he jalla jalal ye mra mararuwa he ola kajarenga ye mafa ya mzaze ola hata ya jia waswili universite ye mra mararuwa ola haka ulelwa nikokwa he mzaze wa mbaba hahe ye kokola hashindi hanike mwanaola malezi ikao bismillahi masha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu neze juhudi za he kokola ye mra mararola hahifadhi ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu raili na ye mnaijana mengo ni mausiku mzaze haja mwambia ukana bomwa usiku waja nati julana damina mwarabu haruma ye Facebook na miti mvumbuli yawe ndondondo kabisa ye mwana mnewa bomwana hangu hafu hawe hatombe hawe katsuone katindawe hata haukana ngwanzo ya hulole na abu habe hapumba na mapesa talinu ilirendera fanya analizi za hezungo zaho rione ukana kutina batabu itoka uyonsi nge aje mjemti yeshe ifungo ye mwanaola hamambia ukana boma nehi wachile zoti ndongo ikao gazijoka uparo mkinishiha ngamza osama habo mama bamimi wa usikunjo kauta mrumme ngamjota mrumme ikao jeuri ya Mwenyezi Mungu mrumme ikao gujone shele ziza ye jalla jalal mrumme ikao gujoni zingaro mhono hangu unuhenda mbeboni bomama limbara la mze vijawilo bomama kalina ukaya yode sibabu ya hendo la hangu bomama shanga mjota mrumme mria Mwenyezi Mungu wa adabu na mastehi ujonanzize fami ujoanza ye jalla jalal beke kuandri jalla jalal gujoria lebala Mwenyezi Mungu na nabu gujoni hishimu ya namna usila muwari amrisha haurumi hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam bomama yamba ukana idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu yekamjili wa nimru hajamta hanindola mrikao mridi na hedini ya hahe neze tabia za hahe ngena mumloze la taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid watinizo ikaka mjazifanya ngabwajouka ya fitina haruma sheibande shansi na ufisidifu mwinji yabo mimi ngamtaho sama habo mama banga mdungo ya hadisi ya hemtukufu wa hatu mtume rehema na amani na zimwendelee imzazeola hahe ya usiunronondo kabisa haparia wa mwajabudu gali hadipanse hanronondo kabisa ngono ukana ye mwana waimwenza shonga haukana ngujila tizo bahati hamanda inu imzazeola ngena usiunronondo kabisa hade panseha namna ya ajabu ngebala juma uhawili eleze mwana heola shemana wala hamba ukana nehi bomama Allahumma dezera dizahe jalla jalal nedini na tabia na malezi Allahumma bomama mrumme Mwenyezi Mungu bomama koko hangwanzu ya nji harumwede baila bala wakatile mzaze mwana msheola hata keko kola zinu pia sibabu ndawe wewe do afisidisha ye mwana wewe ndawe de wamtia shonga na wewe de ulo ajali ye mwana wewe ya joka uja ya birani Bogota ya mandelinu tajiri lenza mapesa ya joka hata jiriha ya joensha haruma furaha na raa ya mbaje wadopasha wezungulia wojoka uja ukesibabu ye mwana hangu ya latiwa ni shabasha dhahabu hamala shinu wede ajali ya hazobo mama wewe de wahima wani kama na wei malezi hamanda yanu wewe de wahima warende mwana wei twadingoni bo mama ye kokola hasubiria kajamjibu la heri haula shari hata botasi
yemzaze ola hende hazini na hamu na huzuni ngeha mavala hafiwa nola mramararu mzima ikao ngenaye ula ye mwanzano he mwanamshi hajihobironi hahe ula ya jamjwemba habari yemzaze ola hati hadisi hamwambia bahemzaze ola mwambia ukana ye mwana hangu wamru marengweni ndonoro kabisa wamrikao hazoya hodo hadisi ndaena wanaume Facebook wamimi njamlela twadingoni wamimi njamlela mruveke mrum safarini wange na experience ngujoze habari za Facebook zonse pia yaboka ya radhi kweze utukufu hao uninke bahati yone nanke mwana hangu ya lauze waoneze habari donizoe mzaze ola kajiundukana katina shuwa tawakali harenge adresa ya Facebook ya mwana meula hanike mzaze ola ili jende hanike mwana hahe jende hadisi ndaenaye hardite na harenge lepumba la mapesa la halinke mzaze ola na hamu na huzuni na ujitu andondondro kabisa vahemzaze ola nge hamabala hajili waneze baraka zomfukare yemzaze ola hende hati hadisi hambie mwana heola ye mwana hahe nge harma furaha na raha nge hamabala haparisa bogosi kao lori ya Mwenyezi Mungu la he hamahame msujua ni msufieni je enamna ye mwana mshola ya kaya dondizo hanji harma Facebook bala hajulana ndene mwana meola kubali zila ikawe mwana meola hamwambia hende hafanya zanalizi hajaire mwana meola ye mwana meola haonokana katina batabu zini ziungo ikao zistaiku kana zinji harumandola dola mwanamme hahimi tena hawabesha pumba la mapesa hana la iliwaone ukana yeye mrudhamana iliwaone ukana yeye tisa wano walozi walio Facebook watongo ulo wana wandu iliwaone ukana ye wangalio hapa hainu rahaya tumlola kadhalika yeka hasa hamlola iliwaone ukana yeye dhamana wenza roho njema ilia hibe wa uaminifu wa hemzaze ola nane mwana heola iliwaone ukana yeye katitengwe mbili ngwanzo zinongo zinu zijihiri dolize mwana meola kaba jabira nsi uzinji bala ye mwana meola haja waja wafungwe fianse bala hambia ola mzaze ukana samahani nga mwanzo nibalie ye fianse rende huaru mwensi kao meufanya hazi ili rendera prepare mashuhuli nsumsahani mbanongo itoka uyonsi zinongo izo pia mimi do ujo urenga ye gara ye mzaze ola bahe wala mzaze wa mzirengu hakubali wadunga na bala wansi pia ngwendo wala heola mwana hotere si hale mapolisi wa jabala wajawa gama tema na meola wahundu ukana wala mengoni mwema krimineli mahuwa ho umma wahundu ukana wala mengoni mwema fia mahuikao zehazi zahao dotodoto wa roho werenge ziungo za huwa na damu wezihuza wahundu ukana ye mwana meola hajahula ili jende ya renge mwana mshola yende ya mponyarize ya renge ziungo za hahe ya zihuze ya douparise mapesa ya toala pia ya rdite na ya tajirihe ye mzaze ola havibre ye mwana heola brrr matozi bo matozi mbaba gulilo namna ajabu hashukuri asisi jidani bala hashukura Mwenyezi Mungu harenge wadi ukana ikaya jo ufanya rongo ikao ngazi jo uheza jalla jalali usio harenge ukana ngujorengo uvamana yangali mramararo wa heola enamna ya ladhimu ye mzaze ola bahe matozi bo matozi harenge wadi ukana ikaya jo uva yangu ikao ngazi jo uheza Mwenyezi Mungu usio ikaya jo uva yangu ikao ngazi jo ufurahisha iblis yembra mararola bahende heli kadhalika wastaghfiru Mwenyezi Mungu waobala haina mrungu tongo hamba ukana ya Allah bali wena irumbi bo Mwenyezi Mungu hosoni mwatwana wa hao bo Mwenyezi Mungu bori na ukana tasikarja hifadhi haki za hao ngasi hule nawe kartujua hijabu fana na hindini kartujua sitara ufana na hindini ngasi juma unike mwana hatuli berite hadisi ndaye na wanaume na humbulia batina ukana ngari mtunda na hizo bo Mwenyezi Mungu hizo ndongo ikahuzi haramisha bo Mwenyezi Mungu shahuri fainya irumbi bo Mwenyezi Mungu ye mwana hatukaja hataliha marhaba bo Mwenyezi Mungu ngari uomba bo Mwenyezi Mungu resabi madhambi hatu baburena haba hino rifainya irumbi kadhalika ye kari hifadhi haki za hao bo Mwenyezi Mungu ye mzaze ola harenge telefoni hapara ola mzaze mwanzani wa hola hate hadisi hamwambia ye mzaze ola havibre ye mzaze ola havura ye makalima haile wa ukana ye imani na uria Mungu wa himra mararu wa heula iladi akauka sababu Mwenyezi Mungu ya mhifadhi ni ajalila ye mzaze ola baharange azma ukana mzaze ola baharange azma ukana rangulewa ikanjova yangu ikao ngazijoheza Mwenyezi Mungu usio ranguleo ngamjwa himisa ze swala enamna ya ladhimu ranguleo ngamjo tunda hoda honi hangu wala nsina urenga ye hazini tendeze nambe ukana yule mbanongo ya mwanda harumo hayati hangu shangamjo tendeza ye fami hapare mzaze hola mwambia ukana boma ni sami ho muone
mweni ya bomama ngamuhanzo bomama banga mwaminuukana baada ya Mwenyezi Mungu kabati mndu mwenze irumbi hosoni mwami rahana we bomama zenjema wandenda zo bomama Mwenyezi Mungu de ujo huli basha tindami hatsa hasama hosoni mwe mwana heola wawa mwambia ukana sisi karitina batabu itoka uyonti Mwenyezi Mungu na husamie madhambi haho ya risamine ya hatu basisi karitina batabu itoka uyonti bomama zino de zilibwa za haina mrikao nge hule na Mwenyezi Mungu wazaze wangabi wajua ukano wanahangwa timba janga ndaone ze fiance sho wazaze wala ngwatongo usaiduku wallahi bomzaze ngabo dhamana husoni maye jalla jalal na haina maasi kaonga jiriu ngabo dhamana bombaba ngabo dhamana bomwanama we mwenye ukubalie mwana mshohao yarengwa mateka harini fiance komori ze fiance haba haini yezinji izongizo hama wala wanrikao walulana yomengoni maze sibabu ikao zendwela yezinji Mwenyezi Mungu katuzibariki haukana ngabo famikao kwa tsuri ya lebala Mwenyezi Mungu waona mavu imani waona ukana haribala kama mwanamme hasa hajoda huni hula hamba ukana wanzuya lole mwana haola wa hadisi bala watina ukana wambiziwa haribale mwana haola hasare le ukana wala de mrumshe ye famio wodupuwa ye mwana mshe wala yende hovala ni mwana mmeola ye famila ngwa joka sibala waone fiase boya haja ya njia ye mwana mshe wala ya mkomiao au ya njia bala wa mkatibala ngwa tabu hao au ya bale mwana mshola wa rohe wallahi emyo ya hao kaina uvibra shangio hamavala wala wanre ikao wasawa mbiziwa izo mengoni mwazi alama ikao ngazoni saukana ye famila yenyo ya hao isange ndauno hufa na Mwenyezi Mungu katiradhine zijiriu na Mwenyezi Mungu ngujo wa ankibwe na haina zina ikao ngazjo ujiri yabo haina maasu ikao ngajiriu yabo waongo umadhamana Mwenyezi Mungu ngujo wa hasibu na haba hainu Mwenyezi Mungu tongo ulibanru duniani rahanre jamu maswili na mwangalie fiance ngabi mzijuao Mwenyezi Mungu yatuzibariki fiance ngabi ikao zikao yenshi hama mrumme na mrumshe Mwenyezi Mungu yaja tubariki fiance ila na khaswa tani yetu ndia ukana yeulo hasara walade mwanamshe shatide mwanamme ngogo ndo mwanamshe ikao hafungiwa fiance je mwanamshe wala ngumfolio ngumpasizo ngwendo yo mchina shifu hovala ni hae hau honda ni hae ngudungano ndai na hiye roha wabakisha ubala weshesa maminuweza masihu katina ndrongo ikao mrumme na mrumshe wa uzifanya watu uzifanya yebanu bo mwanamsho hangu ikao sahulolo banu ngojo kahumfanya uliotsagu isango mpasizo we mfulia zenguo we mpishia we kubalia mwedunga na mweroha mwefanya ndrongo ikao Mwenyezi Mungu aziharamisha bahizo mingoni mwaze sibabu ikao Mwenyezi Mungu yetotaze ndola izo budugali haukana rambila ukana haina nyumba ikao yefenda sio ikatina hii bahiye mabrike hoda nguha yosawia bahiye nane beto tena hoda nguha yosawia yendola ya hanyunga mnyandisa au haruma ndongo za uharamu na nyina mjo ukana Mwenyezi Mungu kana ubariki yendola hiyo yekamsa mji haruma ndola hiyo mmoja ukana nyenye wanru ikao mkaufanya ndongo za homro jahannama kabjata maghfiru Mwenyezi Mungu bahi Mwenyezi Mungu yendola hanyu hiyo ngujo iti ya budugane Mwenyezi Mungu ngujo uhasibu bombaba bomzaze bomwanamme bomjomba mwenye ukubalie mwana hanyu wo yarendo ukana kabalala basi wala katina kima wala katina bei hasamba ukana ngujo kaulola yabo udo ukana mwanamme umomnikeli verite hae ya jiarenge mwana hanyu wo yende ya mtimbe zaibu nasuya mwisho tena ya jaminye ila fiance mjamramba ukana wala de mwanamme yombuda Mwenyezi Mungu ya mremaoni duniani mjo ujikome ya maruhe na nyeke kamja jikome ya mamaruha ngamjo uona izo ye jalla jalali ya johum fanyani maudi mtihu ya kiyama haukana haina zina ikao zikao jihiri yabo na haina maasu ikao wakau ya hunrabu ya kana wakau komeliana wakau roha wakau kansibahanu wazima wela mbahindu wakau fanya haina ndongo za uharamu ikao ziharamisho harumu usilamu ngani ajali nga msongo hanyisiziwa sawa ndani nyao bomwana mshoha yewewe hanza Mwenyezi Mungu yengu wanzo Mwenyezi Mungu ya huanze yengu wanzo Mwenyezi Mungu ya jia hubarikishi harumu ndola ya hao bahila uzawambie fiance wa ukana nga mwanzo rendera mbiziwa ili ritoweza uharamu bohari juwe ukana ikangwa na mbio mirongozi ijo mirongozi ya uhalali ikanga rifanya uzitendwa izo zitendwa za uhalali ikangwa ni mkomba hinru ijo mba hinru ya uhalali ikanga mufanye mbanongo itoka uyonsi nga mjoka uhunra ajiri ikanga mhutamani mba hinru ijo mba hinru ya uhalali na nawe baho ikangwa ntamani mba
hindo iyomba hindo ya uhalali naritowe shetani buhari Mwenyezi Mungu ya jabari kendo la yatu bahinga mhuniko waali ukana bomana mshohangu yekawo mwana mmeikao yeuria Mwenyezi Mungu yekawo mwana mmeikao nguhanzizwe za kheri ngujo kubali mwende mwambiziwa shika wanu dawanu wanaumeikao guhanza do profite wa wanawashe yekawanu dawala wanaumeikao wando zihaba inu watungu hanza wadoluwa webala wenda zao bahinga mhambi ukana nguju hambia vanu na bala mruto mwambia ukana mtutahe mahari hapa hainu na ritwenda rambizi wanda damina wene fami basi ilirijo ukana ngarienshi uharumandongo za uhalali ilirijo ukana Mwenyezi Mungu ngeradhi nasi ubahanu rilio vanu bahe mwana mmewungu juhambia ukana vanu hapa hainu nsina mahari vanu hapa hainu nsina kadha vanu jao mruju wa ukana ye mwana mmeuo uongu jokana yekambiziwa yabu hasahare ndi havamana ujokana yekamsambiziwa ekezi ndo utwa ujirizi jihiri sabubo ngotojohunda ye mahari shaizo tindizo ikao ye mwana mmeuongu hanzizo ye mwana mmeuongu tongo hanza ya huprofite haukana ngujokana yekambiti mwaha mezi mahana mahar hamwe jambiziwa mwemana wewe kutina ujoka uhunda yekatima jito na hito shahura na mbahura mpera mpenza na hamwe na huzuni problemu shihuina jana sheka msambizi wango johunre matabubo ngoto johunra ye mahali na hizo tindizo ikao ye mwana mmeuongu hutaulio barijua ukana ye mwisho waho bomana mshohangu majito na wengo zijuo ndondo kabisa wanawashe wangavi wakana fianse walembezi wa mahana maha wapuwa mwisho hindi majito haukana wowo kwa jadunga zenzia ikao ye jalla jalal ya rambia rizidunge kwa jadunga zenzia ikao mtume sallallahu alayhi wasallam liyarambia na wengo jokana haina wakati ujoka hanza uridhishe fianse wa huo ili uheze Mwenyezi Mungu usiu ili utabishe mtume sallallahu alayhi wasallam wabahanu yaliyo yabo jua ukana kawewe wa mwiso haho majito jua ukana kutina ujo uhonda hosoni mwana mmeuo na weka hutawa umheze usiu ne uridhishe jalla jalal uridhishe mtume sallallahu alayhi wasallam wabahanu yaliyo yabo bahize surprise za Mwenyezi Mungu ngazo uhujilia bahi Mwenyezi Mungu ujo hubula mariziki na miwango ikao kuja parokansi waifikiri Mwenyezi Mungu ngujo ni saukana wewe uhifadhize haki za hangu ya bujo wajibu wa miju ya hangu kana ni hufurahishe bomduma wa hangu je wewe unangalia uhaunishi ongo wanzo ze surprise za Mwenyezi Mungu zihujilie jengo wanzo Mwenyezi Mungu ya hubulie mariziki ikao kuja parokansi wayafikiri jengo wanzo Mwenyezi Mungu ya hutowe harumwe maisha masongefu ikaongo ya enshi jengo wanzo Mwenyezi Mungu ya hutowe ze hamuneze huzuni ulonizo hoifubani hahoiho abonge je kiswainu ya hangu minawe weuniishiao hawe unangaliao shababi mrambu yehanza wanazijana watiti ndondo kabisa ngoni mwaze dua ya kaudo womba Mwenyezi Mungu ya mruzukie mrumshe ya jouhunra wanaziwa na wahahe ili aje awanze hamade namna ya kohanzo wana wa wandu ili aje awabeilili hamade namna ya kubeilio wanaziwa na wa wandu ya shababi yola wakaya mwana mshaikao wamuwa wahahe ukauswalitihana yendo ndondo kabisa watina ulata wakati ya shababi yola hadungana dene famia hahe wende hoda honi hula wende wareye hodi ye shababi yola hakaya karibu nehuwa hafuraha na raha habu ya kaendola ikubaliwa wafungu ye fianse ye shababi yola haka ufanya hazi ya waza mapesa na haka namba mshahara nde meivu norondo kabisa shahaka ya juma ushukura Mwenyezi Mungu na uwana ukana gabu wajotamani mbabinu no watohui parisa hakaya juma ushukuri ya norondo kabisa Boya kanze ya rohevala wala fiasa mwambia ukana ngabu shirika ikao ngalitawa nrohazi ikao wasomo hazi hamadeza hao naombo na mishahara miliba vundondo kabisa hamnika ya adresi bale shababi yola habale seve mbio na furaha na raha ngudongo uona hata hali ya joka uwasili harumale shirika laendea wanike seve ya hae ye shababi yola ye furaha ila boya kaya nyinji ndondo kabisa haka ushilia ye pare wati na ukana haka utunda ye magari ya kahuja ye shababi yola haremwa ni gari ikao likaya libali wani mwanamshe ye shababi yola kaja kaujweza jihiri ye shaka umjuliza do wakati ya kayo hola pita liya lamha jaji hunda ukana womduo mzima utila gobo usawende zao ye shababi yola hamba ukana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hakika sonti pia sisi wa hei jalla jalal sisi
isonti pia buwaye juu lirijo kahumrejei yeshababiola haono mwana msheikao jeuji sanonondo kabisa habari ya mafulori mankulu hajahamnika mambiokana samahani banja kusudi ni huremele gari shakukana fijo kuja kautunda inamne magari ya kaubirihaniha yundi haukana huisanga oso ni mwangu njeshinda na jikontrole ni samihi homu wanenia yeshababiola mambiokana kabati tabu harenge telefoni ila hapareola fianse wahai hamambia ze habari fianse ola buya jabala ya japarse fianse ya lohita ndani hula na gobo wamduenda zao hasinyo uso hajusane mbua kajatoa la heri haula shari vum hahewa hendezae si hade kabajabira dakika mingo miraruvala wala mwada hajiliwa ni barua nola fianse wahai samahani sina ushinda nyongo wenzia ya hangu ndaminawe waja mwana mehunu hatu hajata handola na miefamia hangu wani zingara hamvu ya ukana ni mbizi wandaminae yidesha babiola kajala tae kaseti shaharengeze ndongoza ezonti pia hazininka ye jalla jalal na zini zonti pia ye mwana mshola ya mremale gari ngevala nguze shuhudio hema tomaili ya haheyanu ye mwana mshola handiso lila ronondo kabisa wavili mifumo milibala ye tabibo mambia ukana nga mjoujo mumbali ya huenda hodahoni shahaba hainu wangha sahareli haidoro ngewa ukana ya dohenda hamnagari na mheti haruma mnagari wa imdombali ya mwenda hodahoni dodizei mwana mshola hambali hamnagari yola hata hamwasulisha hodahoni mzazahe hone mwana hahe ola boya haja ndo na idoro na legobo la homduni ye mzaze ola hajusa ye manzamba ukana Mwenyezi Mungu zidi usikini ye mwana hangu ye mwana hangu haremu makoshi hazini ye mwana hangu haransiwa ne fianse wa hahe ye mwana hangu haba hainu bo Mwenyezi Mungu ngujo kaudo henda hamdu mzima Mwenyezi Mungu zidi usikini ye mwana hangu na humfainya irumbi bakuti nazi hushindao ye mwana heola hamangalia mzazahe na ufumbara mbiokana boma inu khairi inshallah taala bomama ye mwana mshola ya mrema legari hakajuma huenda na urejei hauja yaangalie wala mwade wafiri mizimira ndarubala ye mwana mmeola Mwenyezi Mungu hambaununu hashindi hajuha ngwendo wayajuha bala ya roha uhobonze haonana ndaye na mwanzani wahe wala mwanzani wahe mwambia ukana wala fianse wakauta hawumlole hasa halolo angasina mizisi itashama shikitifu hambwa ukana yoto karari horenga uziro ngea jiazae ye mwana mmeola hamsikinia ndonondo kabisa hajusa ye manzabala hashukuri ya ye jalla jalal haukana mengoni mazembio ya kahenda ya lole ili ya jouhunda wanaziwa na wahahe ye mwana mmeola haelewa ukana yala de mahabba ya hahene jalla jalal ila de mana Mwenyezi Mungu ya kautoa ye mwana mshola harumu hayati wahahe ye mwana mmeola horoje hoda honibala hakansi harengele journali ngudongo usoma ahundu ukana lila shirika ikao hakahanza ende ya depose CV ya ili ya jourenga mrohazi lisalire mwankondo haukana likana malene menji ho banki hazidi ushukuri ya Mwenyezi Mungu haukana haelewa ukana Mwenyezi Mungu kaja kauta haya mbulie hazi ito ya daima haelewa ukana ye hazi ikao ikai haruma lishirika la kejaka na khairi bwaye jua ukana yoti hazi ya daima hazi mahabba ya hahene jalla jalal zila zonsi pia zikana khairi bwaye juu ya lade mahabba ya hahena Mwenyezi Mungu yode mana Mwenyezi Mungu ya kaufanya helida ye mwana mmeola wa mwahahe usalitiha ni mwana mshola ikao di mre malegari wambodua na utamani ukana Mwenyezi Mungu ya jaili ukana ya kaye yede mrumshaha shishaye mwana mmeola ngemhara hobuwe hanyo ya mbie mwana mshola ye mwana mmeola fikiru ukana zi jalla jalal weidulu nemiyo witaru muhena mna yanzao ye mwana mmeola haribi simila bala mwanzo ya bwe hanyo bala ya mwambie zilo rohoni hahe ye mwana mshola hamwambia ukana samahani yenge juhu mkinishi haunlole ye mwana mmeola havibre havura ye makalima katu amini zila ikaungu ishiyo ya rujuma uwana bizari haishe mwana mshola hamwambia ukana ngojoka ya direkteri haru masharika zima mengoni mwe masharika ya mze wahangu na abo zihazi za hau kazi na kauta hau dohe
ya nosiha shangazi joka ya hazizabiro ye mwana mmeola haka ya karibu ne hewa hafuraha na raha hajiundu ya siasi jida nivala ya shukuri ya Mwenyezi Mungu hajiundu ngutongo ulile na hamba ukana ye katile angsi daila boya jihiri tijo katilo la mwana msheikao ye kanza mrito kao yonti ye katile nafsa moya hai tijo katilo la mwana msheikao kana kauza ya bo Mwenyezi Mungu ye katile angsi daila bo Mwenyezi Mungu tijo kahaba haino tihunru hazi itoya daima na wesawe haba haino bo Mwenyezi Mungu huniruziki ya mru msheikao ye ujisa rondo kabisa mru msheikao yohanjizo wanadamu weza khairi bismillahi masha Allah urlite na hunruziki ya hazi ya daima bo Mwenyezi Mungu hazikao njaparo katina ifikiri sidouka na hazi bo Mwenyezi Mungu shahurlite na hunruzika ukana ngamjo kaurlite na nikaidhamana hurgamhanzo bo mtume sallallahu alayhi wasallam ngamhanzo bo mtume rahane nafsa moya hangu ngamhanzo bo mtume sallallahu alayhi wasallam rahana haina mritoka uyons haukana wede mwenye urambia ukana ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول abati mtu ana wamgu ya hundana na msiba baadabu yamba ukana إنا لله وإنا إليه راجعون hakika sonti pia sisi wa he jalla jalal اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها Mwenyezi Mungu ninkeze ajiri za humsiba wanijihiri ya uno urulise na unibadilie za kairi rahanu msiba uno bo Mwenyezi Mungu إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها itotido ukana Mwenyezi Mungu yehumnikaze ajiri za humsiba ula harbite na hambadilia humsiba ula hamnikaza khairi rahana vala ye mwana mmeola furahana raha nsujua ni msifieni je enamna ya kaya ye mwana mmeola zililo bo zililo ngwiju mahamba ukana Mwenyezi Mungu huningazinji na tuparokanti na zifikiri sawe hunika hazikao njaparokanti na ifikiri bo Mwenyezi Mungu hunika na mshahara ikao njaparokanti na ufikiri bo Mwenyezi Mungu haba kweli mwenye hamba ukana haina mru mwenye uria ya jalla jalal haina mru mwenye uhifadhi ze haki za Mwenyezi Mungu haina mru mwenye ujira hule nezendongo ikao Mwenyezi Mungu aziharamisha Mwenyezi Mungu ngujombulia miwango ya khairi yarditene ya mruzikie na mariziki ikao kaja paro katia ya fikiri haba kweli mwenye hamba ukana huenda ngamjo hivi wanandongo hata ngamjo utuki wanandongo hata nezendongo zile ngazijo kauka ya khairi buwaniju na mwangalia wa msiba wa jihiri yawe mwana mmewe ye mwana mmewe hatola hazini hasubiria arefu mwani gari haridhine kabone kudura ya hejalla jalali buwayeju ye fianse hamransi haridhine kabone kudura ya hejalla jalali buwayeju ikabala kajandaka na imani hajoka halate kaseti haukana yoti nyangu hore mwani garu mduwende zao yoti nyangu humrotola hazini ye mwana mmewe harengeze ndongo za hizonti pia hazini kaye jalla jalali na kwenda nga mjohanza ndongo hata neze ndongo zila nga zijoka ukaya ajali ya hanyo na mwangalie mwana mmewe ni namna umuwa hae wakawa swalitiwa ni hazila ni namna umuwa hae wakawa swalitiwa ni mzade ula yakawana ukana walade mzade wa mwafakanae ni mzade wa ikajaka mwafakanae shaye imani ya hae no uria mguwa hae jalla jalal hamhifadhi ni hazika ukejaka hazi ya daima jalla jalal hampuwa ni sharisha hemana mshewola haba kweli mwenye hamba ukana makati Mwenyezi Mungu ye utowa mru harumu hayati wahaho ili ya uhifadhi Mwenyezi Mungu ye utowa mru harumu hayati wahaho hasibabu de mahaba ya haho nae ili ya uhifadhi na msiba ikao ujoka uhujihiria ili ya uhifadhi na ndongo ikao yekao ndi ya hudoka yanda wene mrola kujajoka husubiria hau hujoka huyenshi harumatambu na mashaka haba kweli mwenye hamba ukana mruka doka na hamo nyinji na huzuni na ujiti ya mdahura mpera mpenta yeka hubu muhana mbahindu hau mrikao hajito harumo hayati wao hau hutolo hazini hau hukauta hazi kuja iparisa ukana ijomkinishe ukana yeka ukahanza umilikishe mbahindrila hau jemrola hadwanza kai harumo hayati wao ijomkinishe ukana wa msiba neze huzuni neze hamu neze nroso zijoka zikaya zinji ndonondo kabisa
ijomkinisha ukana wa msiba wa hemrole kado kai harmu hayati wahaho ujokauka ya mwenji ndonondo kabisa rahana boenda zahe ijomkinisha ukana wa msiba ikabala undi haudokana hazila ujokauka ya mziro ndonondo kabisa rahanu wa ulonu wa habahainu za khairi izondizo ye jalla jalali ya hutungulia angalie mwanamme weye kabala donizo hande hakubali wa harumu hazia mwando ila hajahare makoshi angalie mwanamme weye tena ikabala donizo hakahalole mwanamshola ijayunri haukana ye mwanamshowa ikatuzaya na kamjokana ye matamani ya kana yonezedua ya kauziomba Mwenyezi Mungu ya mruzukie mrumshe ili ya jouhunra wanaziwana wahai joka yunri haukana bana haba hainunge na misuiba na dhuleri mbili neze dhuleri za ukana hatola hazini neze dhuleri za ukana mrumshe katuzaya she mwanamme weye harengeze ndongo za hezonsi pia hazini ke jalla jalal abonge ye kahubo muhana mbahinru haumrika wajito harumu hayati wahaho mruka dukana hamu mru aminu ukana yeza khairi izondizo ye jalla jalali ya hutungulia lusorenga ukana inu khairi buwa miju yeza khairi izondizo Mwenyezi Mungu ya nitungulia ngamiradhi ne kadhone kudura ya hejalla jalali buwa miju uamini ukana Mwenyezi Mungu haka uhutaza ajali uamini ukana Mwenyezi Mungu wena irumbi hosoni mwatu rahano wa rizaya uamini ukana Mwenyezi Mungu weye uritaulie za khairi uamini ukana yeza khairi bwasi juu izondizo ye jalla jalali ya ritungulia ukari juma uomba zedu waba Mwenyezi Mungu jo hufungulia za khairi khaswatan deka wemrika hudhulumiwa hurendwa nai hutimba yeza ibu nasuya shaika wemrika wewede wa dhulumu wewede watimba mreza ibu nasuya jua wende watahe samaha haulinde lebaya la hejalla jalal haukana ngojo ukana urenda nai hava hainu zinji wandu watungu ulibwa duniani yabo wedo ukana wambe ukana alhamdulillahi rabbil alamin haukana Mwenyezi Mungu ye ujibi wanarika uhumhimidia yeba nungo fikiri ukana ye mwenye huruzukia wowoka ya joshinde huruzukia wakairi hanae wafikiri ukana kabati mwanamshe wakairi haruma umma unekatindae wafikiri ukana haruma hayati uno kabati mwanamme wakairi hanae wafikiri ukana kabati mwanamshe wa ukana mjohuishiliana muyenshi haruma furaha na raha ekatindae bati mwanamme mjohuyenshi haruma furaha na raha ekatindae gawe hamawe mrika uhurura kabati mwanamme haruma sheibande shanti shinu ekatindae kabati mwanamshe haruma sheibande shanti shinu ekatindae umavu imani umavu udhania ye jalla jalali zenjema na sira mbilo ukana haina mru mwenye udhania Mwenyezi Mungu njema bahi Mwenyezi Mungu yetomnika zile ikaungu mdhanio wafikiri nae na minga muhambi ukana fanya haina zofanya ili wenjeze imani hao bahakika Mwenyezi Mungu ya imani hao ngiyo hule Mwenyezi Mungu haina wakati ya baya mwango yetobu wa mwango wa kairi rahana ula mruto deshela ukana haina mru mwenye uridhe ne kabane kudura hijalla la jalal buwaju Mwenyezi Mungu yahumnika za khairi rahana zila na haina mru mwenye uheyausi uyaturide ne kabane kudura ya hijalla jalal buwaju bahi Mwenyezi Mungu yahumhela usiu numsomo wa hatu sonsi pia abonge haina mrika hahundana na mswiba hauna ndongo nziro ekango wanzu Mwenyezi Mungu yahunikeze ajiri za humswiba wa hujihiria hauze ndongo nziro za hujihiria yardita na yahunikeza khairi rahanizo yabodo urumia ya hadisi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ngebidi ujuse manza wambe ukana inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Mwenyezi Mungu ninkeze ajiri za humswiba wa nijihiria uno itena unibadilie za khairi rahano msiba wa Nigeria uno Mwenyezi Mungu johoni kaze ajiri za msiba wa hawo au zenongo za hujihiria hizo yardi tena yahunikeza khairi rahano msiba uo